Bueno, hemen geha bueltan, ikusi dugu Xboxen zuzenekoa, eta orain Squaren Xena izango dugu. Eta lehenotik gari juntzaigu, baina mantentzea Damian eta Lander. Eta, Opa, gabon. Gabon ja, Ixa bai, gabon. Bueno, oin dagoen eguraldizakin ez, baina... bai, jo, iten beroak gehiago maten du egualdik orduia diala, baina Eta, Square Enix, uste izan dezutela 40 minutu izango diala, ez? Bai, 45 irakurri indikoin. Ba, ni lehen 40, baina, holako zerbait izango da. Ez neban espero izatea justua. Vale. Pixat hori izango da, ez da gauza askorik espero, Square Enixetik. Aseuratu dauzkaula Babylon's Fall, Life is Strange, True Colors eta Marvel Avengers hori ipintzeute. Hoi segurua dia. Gero esan dute sorpresa tengo dela Eidos Montrealena. Eidos Montrealek leheno entzate egiten zuen Deus Ex saga. Baina kantzelatu intzala ustet hori izan zala Deus Ex berria. Baina berrez hau egagartzen dira orduan. Ja. Esperantza pixkator daukau saga horren zalea geanak. Baina, nik ez da askorik, baina, ia surte proba dauen. Haupa, Ibai... Gero bai esperatzen da ikusti da, Final Fantasy VII remake PC-erako, ja esati noizko edo zer. Baita, egia da. Eta baita esan dute, igual Kingdom Hearts berri bat aurkeztuko dutela, Nier Automata, Nierren zerbait aurkeztu ezakete. Bai, zorra eskan azken adizentu, pero da bez. Ontxo betan jaipeatu nabe hori Legacy of Kainen posible batekin, hori ona izango zen. Hori inungo zurrumorro barik, gu botago, eta txatak bota bene YouTubetik, eta... Ondo gongo zen, lago zertara volteti, Bai, inbiako behinkoke berezi bat, ez? Hasieratik eta bukera eraino. Ja, ontsa hasiko da. Leno ezala ingo dugu, gelditu ingo dugu, eta hiruronak sinkronizatuko ditugu. Jartzen duten leno bezala YouTubek jarri dua, YouTubeko atzera kontua horrelakoa jartzen duten, eta horrekin perfecto sinkronizatzea. Bai, hori da. Tartara ez da beste galtzen. Bai, Legacy of Kain esaten dutenean Ibai, Sol Unibertso guztia. Niri batez Soul River guztiko baten, Apur bete Zeldan zera horretara voltetie, ze falta motetan nire beste garatzaile batzuk eitxiko lago jokuek. Soul River brutala da. Originala freskua. Ikusi lehenko exactamente iguala. Vale. Hasi jatzu atzera kontua? Ez. Neri hasi jatu, Aktualizatzen nahi nahiz, eta... Nahi baldin baduzue. Esan... Geratzen dugu minutu bat justo danean? Vale, ondo. Vale, abisatuko dutzuet. Atzera kontua. Bai, ados horregaz, jaztizela etxen olako esplazio jokuek. Eta gero horren historizia eta kristonetako, gidoia daukan nahi uste. Bai, ez da gana joku pio baten luzitzen bian. Bale, nik geratuko dote minutu batian, eta gero zuek esan, bale? Hoi da. Eta eronik esango, iru batera azteko. Ni bebana bila minutu batien, así que guzunin. Nik geratutan hau, bai. Bale, hortaz, 3 zatean. 1, 2, eta 3. Aurrera. Taia, ia zelako Chrono Trigger da nahi irakurtzen hemen. Ondo gozan. Dragon Questen Sorcerer irakutsi bien remakeena 3. Ondo gozan, bai irakusti, Baita esan dute Final Fantasy berriren bat. Bai, GTA 6, baina hori askotxo. 16 iragarri bien, Tarakotxi bien trailertxo, baina, ustai ba.
raroa da ez jartzi handizen ez da. Jarri daben kartelien. Final Fantasy handizen jarriko bien egongo basan zuzer. Eidos Montrealek egin du beste jolasen bat horrela? Ezken nik ez dutzen dut Eidos Montreal Deus Ex Eati bakarrik. Vale, 10 segundu. Eta volumena jartzen dut. Eta pasatzen ja irudia ikustela. Ia espan txapaskorik. Bai, nahi bildurra rematik. Good afternoon, everyone. It's Matt Mercer here, and I'm back as your host of Square Enix Presents. Today, we have a special E3 edition of the show for you, with new game announcements, updates, and exciting news from our studios across the globe. So let's kick off with the world premiere of a brand new game from Eidos Montreal. We hope you enjoy the show. Beira, Eidos Montrealen. Zuzenien, Bai, hobeto. Ez da Deus I Ex. am so proud of you. Do you know what a birthright is, Peter? Guardians de la Galaxia da, bai. Something that's a part of you. Marvelen jolas hau kriston frakasoa izaten nahi dana eta Eidos Montreales hartu induta. Ez, baina ez da Avengers, Ia. So we got fined. We appear to be 6,963 units short. I know, we clearly need a plan. If you see anything with claws the size of Drax, let me know. We got this! Drax, roll! No! Txeko rei, eta Avengers. Orduan zer da, Square Enix ze hauek ze Marvelenak hartu superheroienak eta jolasa egin. Bai, baina nik uste Marvel dela, Disney garatxegi handizeri pasan da bitxila bankarguek, ez? Seger esaten bien Firaxisek XCOM moduko baten nadabela bai Marvelena, orduan. Bueno, pero Sony da usta, Insomniak egaz da Spider-Man egaz. Hemen ematen da bena da, personaiak diela, ez diela pelikulatuak, ez? Ez, komiksen diseinuak edaz. Ondoan lleva dago, hori bai. Zuaitza eta mapatxe hau ez dira. Ez que niko sonatu ezki. Hori ez dut la Guardians de la Galaxia ez dautzen. Bai, oza, bai, Crispelistako diseinu natxe bai adibidez, eski Gamora bai bada, neko ezberdina, hause... Aktoriak ez die, ez die aktorien igualak. Ez eta pertsonaia bai izan hori, eta inkluso eukiko dau, igual komikixetatik baino gehiago pelikulatik. Baina egia da, Gamoran eta tragia dela komikixetakoa. Hori da. Hi, my name is Olivier Proux, senior producer here at Eidos Montreal. For the past few years, we've had the privilege to work on our version of Marvel's Guardians of the Galaxy and reimagine it into a single-player, story-driven, third-person action-adventure game. It's our own fresh take on the Guardians, and something that's really unique to our game is that you get to be Peter Quill. As Star-Lord, you're constantly in the middle of the action as you try to lead this band of misfits. But today, I'm really excited to have all of you join us on this journey, and you'll hear more about the game from our team behind this project. Right, let's do this! I've always loved Marvel's cosmic characters. Growing up as a kid, I read them, enjoyed them, loved them. I had the opportunity to write for Marvel on some of their cosmic titles. I went back with the help of Bill Roseman, the editor, and kind of cherry-picked characters from Marvel's past. The opportunity here was to build a team, but to make it all underdogs, so that the reader would think, oh my gosh, how is this team going to survive? And that became the Guardians of the Galaxy comic, which we loved working on. I remember the first time that the Marvel crew came to Montreal,
We were showing them the design of the characters, how they would look, and they stayed silent. I don't know if it's a minute, but in my head it was a minute. I was like, oh my god, like they hate bai, konfirmatzen da pixkat zuk esan duzuna, ez? Marvelek eskatutako produktu bat, eta erak ez, da biztela supervisatzen, baina azkenian da biztela produzitzen Marvelen dako. Bai, nik hori sari pasiko ametik aurrera Marvelegaz, ez? Komiki desberdina, personaje desberdinen lantzuek, pasetan garatzen dizien artien. Eta ondo da hori etxia azken dien, haukide ben arrakastigaz pelizekaz, gertatzen da zure proiektu bat ez tozula, ez? Eramaten bukaeraraino, igual ez dut emozionatzen hainbeste, igual lotuta sare. The decisions you'll make will have lighthearted to haunting repercussions, and the game will react to what you do and say. Gamora, no killing teammates! Says who? It's literally in your contract! I made no such commitment. You are playing as Star-Lord and you're using your blasters and you're using your jet boots. Star-Lord is really empowering. He's very agile on the battlefield. He can slide and over with his jet boots. Of course, he has his elemental blasters that have different powers as well. And on top of all of this, he can use the unique abilities of his Guardians. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Gardeners of the Galaxy? What? No! The story is about a group of misfits, the Guardians. In our world, they've been together for less than a year. They create something on a small scale that looks insignificant. And as they progress through the story, they discover that they created something really big that threatens the galaxy. There are a lot of very interesting villains in the Marvel franchise. And when you're starting to work on a story like this, you get to get your pick of which ones will make the best for this story. That gives us the opportunity to bring in some that are well known, but some that are also not all that well known. What Eidos is getting so right about them is capturing what it's like to be a misfit family. They're also bringing an amazing imagination to it. You're going to see planets and characters that are going to blow your mind. Interpreting it in its own way, I think, makes it feel incredibly fresh and exciting. It's not a matter of trying to replicate the comic or trying to replicate the film. It's trying to take the medium you're working in and make the best version of Guardians out of that. They made it fun. They made it rock and roll. They delivered everything you would want in a Guardians game. Bari betika. Bai, zuei erakargarren jatzea, ez nahi superheroa eta ezki gustatzen beraz. Ni larreiz. Ondon jedau, seguro guku bera ondongo dela, baina, ez da ni erroi da. Koño, PlayStationean ez izango dau gameplaya? Bai, ez da, konten gaitz. Bai. Ez gaur kezuen ere zion nagaz emongo da, 6,963 units short. If we intend to keep our ship, Peter Quill. I know. We clearly need a plan. What about selling Gamora's crap? What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean, don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always holding out on us. My figurines are not knickknacks. Team's in trouble, and you can't be bothered to make no sacrifice. I will sacrifice your head. And take us to the majestic Nolan zematen zea digala. Deus Exen garatzaia digala. I think we should Ba, ez da, konbertsazioa Deus Exen horrela izan gaina. Menu ateratzen zaitzuna. The only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. Groot, are you really offering to... No, he is not offering that, okay? It could work. Sell Groot? I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. The small, ugly one is clearly the correct choice. He's cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage. I vote we sell Groot. I honestly think Lady Hellbender will go for it. Yeah, well, I vote for not Groot. I also vote for the creepy little beast. 2 votes each. Peter? Well, Rocket's definitely scarier on the inside. He's unstable and vicious and totally oblivious to the needs of others. Okay, we get it.
All right, let's do this. Let's go sell a monster. We're not seriously flying into that. You say the weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of its ruler. That's not how women work. Or weather. We're flying the wrong way. Bueno, el gameplay ya sabe que no tan así que Guys, relax. Bai, entxegongo da seguramente la kutxea bien zapitxuen hori, baina... I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter! Let's just get closer. We'll figure it out on the way. There is nothing to figure out. As beast merchants, we will easily gain access to Lady Hellbender. Zuaitzak ez du hitz egiten, no? Bai, baina aian Groot bakarrik esan du. Esan dutena da, berse moduz konportatzen da jokua, zu bakarri mobitzen baldin basa, ez? Gero beste dana iak abese mobitzen da. Hori... Never seen anything like it. Meteorological suicide is what it is. Ze, gaza frustrante izaten da jolazeta. Ia tontoa tokatzen zaizunean, zuri jarraitu behar dizunean, no? Eta desesperatzen tokatzen zuen. Azkenengo God of War de gazte bururenek, pila ganera. Hey, Stormlord! We ain't seriously walking through this. It'll take forever in this storm. Stop complaining. The hardship will strengthen your spirit. I face more than enough hardship. Thank you very much. You are welcome, Feeble One. We got this. Just don't fall and we'll be fine. Everyone okay? Bai, esan dago moduen, nik uste dut hau deskribatzeko berbide pereza dela. I would be wary, Rodent. You know what? I survived freaking Half-World. I think I'm scared of some little... It's not alone. Gero luzera ikusi gatu da, bai, ez? Bestela maten dau dara... Bizkate, historia... asko dagoela ikusteko, ez? Ematen du, zure lankidei aginduak malezketzula habilitateak eta erabiltzeko. Osea, guarda taktiko, da, ez? Neri hori gogorazten duz pizkate Mass Effecten oioa. Grafiko gian ondo dago egin da. I'm thinking maybe they are directions. Hola saberan dola pa. I'm not saying it's an arrow with the word fortress on it, but statues suggest civilization, and the only settlement I saw when we were topside... Hola ez da... Zatu zuna, ez un salto da generazioa. Aurreko generazioan ateraz ziteken horrelak. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. Hori nesante moduen God of War, oso antzeko rollo dekola. Ez da hau, baina askoz txarra de guzti. Batez bet drags, ez? Bai, haineko ezken duen zagutzen drags, ez duen koini, Kratosen barri nizala, kopia bat, zaizet. Bueno, ez dakit zein izango dan... Bai, haineko drags izango, bai. Order the beast to do its job. Fuck it, come on, man! Ram it, dash face! Fix the bridge and we'll raise your cut by 5%. Desde luego hau ez da... Olako arkezkoan ere kuesteko moduko gameplay. Hola bate izin diozu ezken ordo laur dana. Joa. Thanks for the bridge, Rocket. If you even think of pulling that stud again... Lehenko Xboxekoan ritmoan hostien hau ya... Terrible da. I got it. Eta gero, hainbeste jendek jotosiko leuke joku hau. Jo, ja, Guardians de la Galaxia daiko famatxu, ez da pelizia gatxi, baina ez dut uste ameste jente animeko zaneko berazten. Claro, baina pasa biozu hori, pelixen universo batetik jokuen universo batera jendia, ez? Eta hori denbora biako dago. Honi naiz, o jaren horreitan momentu baten bastante jetxiz. Nire ikusiot,
anything on this planet not trying to kill us? Guys, huddle up! Already missing the jiggle jelly! Keep moving around! It is past time, my blade! Don't get too close to that mouth! This guy barely feels it! Yeah, I smell it too! Come on, we got this! Perhaps these were sent by Lady Help. Oh, ya como llegan a Visibarri, pollo más. Claro. Ya. Esto te comisión así que la etiqueta bañeras. That is definitely in my top 10 fortresses. Peter? Aren't you forgetting something? Oh, right. The cage. The point of even getting the Flarkin thing was looking like we mean business. All right, Rocket. Time to put on your monster face. I only got one face, Quill. Are you sure about this, Peter? Look at him! You better have one hell of a sales pitch. Maybe Gamora's right. We should try selling Groot instead. Really? This is an affront to democracy. I just think that we might need Rocket on the outside for this one. Yeah, we noticed. You want to make that call, then you better not mess this up. You hang tight there, bud. When the time comes, I'll get you out of there. Rocket style if I gotta. Drac. Gamora, can you help me with this? What? Why? To guarantee your safety as our leader. Ah, come on. Don't look at me, I ain't pulling that thing. Remember, buddy, menacing! Like me, only bigger. I am Groot. Not bad, not bad. Easy, big guy. So, how long before someone else wants to pull this thing? We are 60 clicks from the fortress. I'd say closer to 75. We got this! Rocky, what are you doing? Bueno, ostras, me ayuda Ves. Eso es. Y ya, movimiento de bot, eso se redó, joder. A neri disgusta esto, Stitcher. Baina ezin dezu aurkezpen batean. Ez, eta gero hori. Esan dozuna, 40 minutuko aurkezpena. 40 minutuko aurkezpenean. Erdia jorrapatu. Bai, eta ez tala bez hipermitiko bat. Bai, ez da eskazia bat. Elder Scrolls bat, pasatu zaizu 1 minutu eta jendea, bam. Hori da. 40 baldin bazien, igual da. Hori da. Guardians of the Galaxy. Marsanto, jolas oso erakutsi behar dute. Bai? The audacity that you thought you could rob me, Dweller! Feast upon them! Bueno, oin bai, ez? Bai. Espero. Baina aurrengoa Babylon spoilba. Avengers. Now we're going to revisit 2 iconic brands that are being remastered for modern platforms. First up, relive the classic games in the Final Fantasy series. And then get one more peek at Legend of Mana ahead of its June 24th launch. Txero, baina hau, ez da zazpigarrena. Ia, autopazen moduko zerretzen da, Gentik hori gu dugu, Bi, hiru, lau, bost eta 6 izan. Estime eta mugikorra. Vaya, sin más, remasterak tal cual, bueno. Bai, ajuste batzu pantaianak eta
Bai. Nik espero naban edo remake bat potolotu ez, tío. Yes. Otra esto con los tuños, baina gente esko bosteako. A ver, JRPG gustatzen zaizkona, bueno, gusto lehengo ja Square Enixekin. Up next, Earth's mightiest heroes continue their fight to defend the world in Marvel's Avengers. The team at Crystal Dynamics is excited to share the latest updates, including new mission types and a growing roster of heroes. Avengers, secure that super weapon at all costs. Baina hori jaten emoten dabiz, O sinisten dabe, o apostua ez dakit. Ez dira, gaitu, segitzen dute garatzen. Nik uste amaitzen da bendin jauz gutek izadekin lehen agurra. You're out of your depth, Shutting you down, Monica. The world doesn't need vengeance. AIM will save this world. I will save it. There is no end to this promise. You don't understand what that cube is capable of. Beno, honi bizeka espalditxeko hori nabarritu. Azkenengoa zakitz, baina honek bai, kulkena da. Ze estilotako jolasa zanak? Destiny eta estiloa misioak egiten? Bai, hori da, bai. Zolako look badeko ekipamentu da lortzen hori dena, baina bai, rollo horretako da. Ekipamentuak inota bai, eto ez? Bai. Bai, eta nire bestiai estilo hartzeko ikusi dutzat, Ja, baina besti izan da belez jokalari bakarrantzako dala, supongo... Aventura modura, ez? Bai, espero goto intxet, ze hono modu etxe madaben, kabo. Nik etxetea ez guztama pesonek gas, game service honek. As a man who has seen 3 Black Panthers fall, Ze jolas da, I must warn Marine you da, of a few things. Many bai, eyes follow azken the negozia path izan. you are about to DLC-a walk down. Apa, Shibirion. Wakanda. Apa, Shibirion, Teruski. Black Panther da, Bai. Eta bondon dago, baina... It is Claw. Vibranium doesn't belong to you. You are right. Vibranium does not belong to me. It belongs to Wakanda. Wakanda. Hemen me dena erakutsi da, ez da? Joder, diru pixkat. Hemen dago dirua, hemen eta bestia. Bai, diru apurtu da jarri, bai. Now it's time to give mobile players a quick look at some of the games that will be available in the coming months. Good evening, 426. Our intelligence reports a new threat to global stability. Their reach is unlike anything we have seen before. Following Agent 47's disappearance, you were selected because of your remarkable skills. Execution must be perfect. They will strike from the shadows, and they will never know what hit them. Bueno, sniper. Osa, hau gote zan harina, ezta? Hitman sniper. Baina, fijatu bazea, etxean agente berroeta zazpia. Ez. Bueno, nier. The first mobile entry in the Nier series. Muy borrega. Reincarnation. Ahora muy borrega.
Bueno, ondo da, da mugikorrerako izateko. Bai. Final Fantasy... Bale, oso ondo. Perra ematezun mobila, ze egunero bat emate izutela olago zozei pintzezun, eta tipiko dira bat zemazu gehiago lortu dituzula. Dane bantzeran, Ez da egitio, anuntzio batzu ditu raroak? Honek... Japoniarrak. Bai. Ya me he dado para Saspi. Vale, honek... Battle Royale hau rara. Final Fantasy Battle Royale dago? Bai, Saspi garrana. Ontsi da bizitzen, Oiniko ez da betara guztot. Bale. Eta mobiletarako. Mugikorretan Battle Royale flipatu dituzun sexiroi daukaten. Featuring fluid combat, powerful weapons, and a unique art style. Adibidez, PlayerUnknownnek jokalari gehiago dauzka mugikorrean, PC gehi kontsolak eta danak kontutan hartuta. Built over 1,000 years, it was meant to be a tower of dreams. Bueno, itxura polita. Platino me da, así que ya. Tienes gameplay de ti con todo mi cosa. Persevering through fire and ice and the coldest of winds, eventually the tower became a symbol of unrelenting ambition. That tower's name is Babylon. Non si puta sa. Ole tu stand among us. Bye. Aguariña tío. Vale. Without further ado. If I'm to die, then I'll die for hope. For what little hope there may be. Eta ez zentxu honien ganera. Uste honik. Ez que Platino bere jogu egiten da zenien oso ondo baina. Gero sartzen da nien beste kompainia bat txako egitxeko da holan. Zen niri Wonderful 101 da Bayonetta eta prestena ere. Gero honek... Believe only what you see, and you're like to end up seeing only what you believe. Not but two paths lie ahead. Ascend to the heavens above the tower, or fall, like this one now, before you. Now begins its tale of both hope and despair. Xboxerako ez? Asunto errarua. Ez elkarrizketi ez. Montxe. Ni erra automata. プラチナゲームズは本当にアクションという部分に関しては世界屈指のデベロッパーだと思ってますし、ニーアオートマタでそれが証明できたんじゃないかなと思ってます。bastante arazo zauzkala. Bai, gero kontu da atrabila beste bersinatu ingitzi. Horrek arazo konpondu. Bersinio originala, eta bien, balako goti edo ez da izlako bersinioan. Edukidean akazta. Eta horret konpontu txipazen arazoak, baina alan dabe jatorrizko bersinioekinak oinoko txartu ditu. Zatezatera baten nien, increíble.
Fíjate ikusi nun jolasa gameplay bat eta ni erre bastante raro bada. Bai, da gidei ebe soratzeko da. ゲームのスタイルとしては、オーソドックスなハック&スラッシュ。 Onditxatra lehenengoan remasterra アクションがスキルや強い力を引き出すためのトリガーになっているところがポイントかなと思ってます。プレイヤーの背中についているギデオンコフィンというのがかなりキーアイテムとなっています。それによって、遊び方とかカスタマイズの方向性っていうのも変わってきます。ハイファンタジー感というかその上品さというところはすごい意識してくれというふうに言われましたね。カートゥーンチックにならないようにというか、リアルに本当に存在している人たちがいるかのような感じは意識しました。このゲームは運営型のゲームとして開発しています。発売後も定期的に新しいコンテンツを提供する予定です。Bueno, y coloría que está bastante gustosa, paletas, esta no hay suena, policha, gero estilo hau. Bai, ia esaten da bezan, ia zerbitzu modun gure da bera zeti, eduki barra zena zekora guztizen, ari dena, ea dugu zetan hori roia, zentsu horretan. Now let's check out the next major entry in the popular Life is Strange series, True Colors. The team at Deck 9 is ready to give you a deeper look at Alex Chen's psychic power of empathy. But first, here's a look at the Life is Strange Remastered Collection. Feels so weird to be back. After 5 years, you're still Max Caulfield. What do you remember about us as kids? I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. We are awesome! Remasterizatu indutela, lehenengo jolaz. Bueno, Gloria pixka. Bai. Filtro pare bat jarrita, venga. That's Rachel Berizko borratza. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Oh, good, you're here. Rachel saved my life. She was my angel. Something happened to her. We have to find her, Max. Ibaik biltzen non dago diferentzia. Bai. Holy shit. Oxe filtros. Esto jolasten dikin joz, baina. Bai, gehiago da, esposu jolastu, ondoko aukera, pixkatu da diklita edo. What the hell is this? Nik ez dut diri, baina ezke dut ezaidan jolaz da adolescente izan. Whatever's going on between us is special. Bueno, ez da, bere momentuan pixka desberdina, baina pixkat ibaik esaten da, diferentzia, kolore saturazioa, edo definizioa pixka media. Arcadia Bay is on the edge of disaster. Time to change time. Whatever happens, I'll always have your back. Always. También falte da barrizena beste trailer bat. Hi, I'm Maya, also known as MXM Tune. I'm a musician and the singing voice of Alex Chen in the upcoming Life is Strange True Colors. I hope you enjoyed that first look at official gameplay from the remastered collection. As a longtime fan, I know I did. You can see the love and care that Deck 9 has put into remastering both Life is Strange and Before the Storm. This collection features improved character animation, lip sync, and visuals, breathing new life into these two beloved games. Back in March, we also revealed the next major game in the series, Life is Strange True Colors, a small-town supernatural mystery. Alex Chen must uncover the truth behind her brother's death, using her psychic power of empathy to unravel the shocking secrets of Haven Springs. Today, we have a first look at Alex's unique power in action. Here's game director Zach Garris for more. Alex's psychic power of empathy is integral to the story of Life is Strange True Colors. It impacts every relationship she builds and every decision she makes. Never thought I'd have a freaky empath friend. For years, Alex has been unable to shut out the strong feelings of others, the fear, sadness, and anger of those around her, leading her to believe her power is a curse. In the wake of Gabe's death, Alex realizes the only way she can find the truth is to embrace her power.
I can't believe this is happening. And the only way to understand is to feel what he's feeling. From the very start, you can use Alex's power to focus on brightly colored auras, to gain an insight into people's emotions. These valuable insights deepen Alex's relationships with the folk of Haven Springs, as well as sparking new dialogue options and events. Is here from a scene very early on in the game. You're gonna lose her. Alex has uncovered a secret that Mac wants to keep hidden from his long-term girlfriend. And now he is terrified that Alex will reveal it before he can talk to Riley. Best thing that's ever happened to me. Azkenien, erabakizik hartzen zoaz, da oleko guzak duen. Barriro jolasteko serialari motetxi ez. Gero, ez dakitzik benetan erabaki horrek garrantzizeko da bene, ez? Ez da ze puntutaraino. Eta adibidez, lehen kometetena Telltale jokuek, on the Walking Deaden eta, bai. Erabakizik hartzen zen, baina gero san horren beste aldatzen ez da. Sure, Alex, we'll get out of your way. Bai. Claro, ese puntutaraino ez, esfortzua itxon balden baduen beste linea egiten gero disfrutatzeko aukera daukazu guztia. Nik hori ulertzen du. This generates a nova, a supernatural flare that transforms the world around Alex into a reflection of that person's psyche. In this altered, emotionally charged state, Alex can experience fragments of thoughts and memories to get to the root of their issue. But not every emotional crisis can be easily dealt with. Some carry a dangerous, even life-threatening amount of power. He's dead! I wish I were too. No decision is easy, and the consequences will be felt across the game. This anger could kill her. What if I could just take it away? Using Alex's power is the only way you can uncover the truth behind her brother's death. Hori askotan esaten dute, baina Cyberpunken ikusten da. Hiru hasiera ezberdin eta segituan jolasa berdina da hirurentzat. How far will you go in pursuit of that truth? Bai, kontua da baina, nago ados, baina ulertzen da zergatik egiten da, azkenean. Zukin dozu misiño bat, zuretza dila lagun bat, eta igual batzuk ez da jolasteko, iten da aukere gaiti. Orduan azkenean itzen dozu bekatu bat, esateko, ikusi da joko luzia doka misiño pila bat, orduan dana epintzeko, venga, danetik pasabia. Baina, gero, hola saltu da bere gai, ezta? Saltu da be historio oso desberdiniko esklabakotxak eta bar, da erostanin pasatu. Hori gizurra da, ze hasierako horrepe, hogeita mar minutu, hogei minututan, bukatu dira. Oin jaztak ez edo falteak, Final Fantasy zerre guzko da igual, baina... Denboraz berez... And now, we are excited to unveil a brand new title from Square Enix Japan. Hala beira, titulo berri bat. Kingdom Hearts? I'm here to kill chaos. That's my mission. Es que estoy en número onda es ninja grupo. Final Fantasy hori izango leke. Nio modukoa. Bai. Hau da. Con ese rumor que vas I only know one thing. I want to kill chaos. Uste dela lehenengo Final Fantasy girotute dela zer. It's not a hope or a dream. It's like a hunger. Thirst. Dark Souls dauen estilokoa. Bai, apur bete... Monster Hunter esango igual gehitxu gau. Barriro misiñoak egin da hain, igual hori zengo asmoa esperot. Bueno, betxe zizarukidea bera guzteko lan barritxu. Zea, jolasa... Zein ez da ber, no? Bai, Castlevania zeinena? Konami. Zakizi bastan, etxe. Ja, animazioizko zeritze eukida benen arrakazta nagazta izan azta netxen beste Castlevania bat. Hori ez dela urtzen enpresaten dirua, irabazteko aukera garbia aukita ez nahi izatea. Bai, raro iritze.
Ze Castlevania asko sartzen da, Silent Hill, jaz dut izango. Eta Gear, puf. And who are you? Bai, oza, ez da behitzen bez, remasteri joku zarna da, listo, no? Errezena bez da behitzen. He always wore such splendid armor, with a helmet that was terrifying to behold. It's Garland! No. I become chaos. Agusteko de aquí, Final Fantasy Basalieri, ez da azkenin, baina. Stranger of Paradise. PlayStation mostean demo lista. I'll leave you with a look at Square some of Enix the oso amazing PlayStation Square da, Enix titles you can play now, Bai. as well as those to come. I hate to be the bearer of bad news, but Final Fantasy, we're gonna drop plate Bai, number 7. Zazpigarrenan remakeen bigarren bertsina dago. Interesgai. Por Final Fantasy la gallina de oro esaten da, Bai. Square Enixena. Ja zenbat jola zitu. Batez be zazpigarren Final Fantasy. Honen az da erakutsi zer. Development and video. Zorra da, horren az erakutsi zer gameplay badeki, Haure, ez? Una vez. Ja, joder. Upinda bez gauzak ere guzteko, baina... Batzutan txapa gutxi. Eta itxera guapo, Force Pokémon. Ja, horregatik. Baina badakizu igual, eiruan ez dela ingarrantzitsua JRPG-ak, ze hori bat Japonian funtzionatzen dute ondo, eta hori Tokyo Game Show-rako utzi, I'm Matt Mercer, see you next time. Eta Forspoken hori gehiago zaukana amengo zeharako itxura. Bai, guztiz ganera. Bueno, ametu ala Mateo. Bai, erakutsi bien, oine hile batzuk iragarri bien, baina hemen... Vale, Tamarakin itzuli gara. Damian ikusten argi dagoela. Bueno, niri jakietena askorik espero, eta esan... Nik iluzio minimoan haukan, jolas batekin deus ezekin, baina... Ez, ez. Ai, ez dakit. Bizer ez dago garan ez potenti, Nintendo salve bideu, Espatoren Nintendo ben egurre moten da, ez dakit sinestu dut etorko badan. Nire ustez Nintendo bibilkoa Xbox bezala, jolasak erakutzu ditu, baina ez da izango historiara pasakoan horietako bat. Bueno, erakusten bada bien, ni posigatu gara, ni bihur monteste egotie, hemengo moduen jokuko txegaz denpo. Joku gitxi da luzirako, ez dakit. Ia Zelda, Metroid, a ber. Eta bueno, nabazute ikusi Xboxeko konferentziako zean bat? Bai. Trailerren bat, Forza geratu zaigu agian kalitate honean ikustea. Hemen jarriko txetugu egun aritz, zerrendatxue. Non jarri duzu? Txutxe jarriko txete, segundu bat. Ez, esaten eban, arrazoia, mututa da neban. Esaten eban, Forzako hori, ia konpondu daben, kalitate honian ipintzeko. Bai, badau, ja, eta nadoz horrek kalitate honian. Hori guai egon, esan. Bai, bitu haritza mendeko zu zerrendi trailerranakaz. Nizean egon, Xboxen kanalean egon. Bale, ondo. Hortxe da, ez? Ez, nipote dena arreiteko esteka bada. Bale, hobeto. Hortik, harta zuzenean ateako ditut. Bai, mugikorra bota dut. Hori... Bale, hortaz, Forzarena bi daude. Txaina, zoratzen nahi nahiz da. Ikusi den kalian dizen da, increíble, Forza. Bale. Jo, kopiatzen nahi nintzen Square Enixen aurkezpena. Eta zaten, zeatik Redditea ez dijo hau. Ez da txundo Redditeko hori ez tekia? Bale, onirik izait, bale.
Hortaz, esan deu, Forza... Horra maieran dugu. Baina hori amaieran dagoena trailerra da bakarrik, ez? Ez da lehen ikusi duguna. Vale, bueno... Baina, gameplay zegoengo dago, ez da, a ver? Bai, gameplayare badago, Xboxenean. Vale, hortaz, hau gehatzen dut hor. Lauka jarriko ez. Bai. Dale. Bai, volumena jarri. Da win-game da, horre prezentuta. Así que eran pecho Red Dead dala. Bueno, Red Dead español pentsatu jolazen bat izan zala Mexikon... Basta, pistolero na, o betiko olakoa na. Bakero na. Desertuen zerakaz, bai. Iba ikipitzen du Metroid lau. Bueno, landerre zure bezala hau. Espera baitz, edo igual ez bada Metroid Prime bez, bidimentsietako bat zeurre zurburreko ondera ninguruen. Asko guzti baten. Buelteko baziren bidimentsietara Metroid egaz. Ni Nintendoti bat espera. Pokemon Legends Arceus hori ganoraz eta guzti. Zaurokan erakutxena negarra zan. Ja. Hori hau Forza, pasada bat, Sarina como son dos, la guarna... La guarna son dos, Zein minezui bai, ez da gartu esteka hori. Bai, estekak ez di agertzen ze hartzen du, spama iten nahikoa zinateke bezala hartzen du Twitchek. Pasada bat. Forza. Ez dela ipinik gamera untxiko kanalian, nahi bozu estekak. Telegramen ipintzen bozue? Inginke. Baina ez ezatezu bideo hauena? Ez guk ez, haiek bialtzen bada bezeoz txatetik edo. Bale, hori da, txatetik pasatzen behar zute. Bale, guain jarriko duna da gameplayana. Hori da. Hello, I'm Mike Brown, Creative Director at Playground Games, and I can't wait to show you what we've been working on. Horizon is known for fun, freedom, and beauty. This year, the Horizon Festival arrives in beautiful, diverse Mexico. This is the largest and most diverse open world ever in a Forza Horizon game. And there is no better car to explore it than the stunning AMG Project One Forza Edition. Rendered in unparalleled detail and with ray tracing in Forza Vista, thanks to the power of the Xbox Series consoles. I've invited along some of the team to help give you a taste of some of the amazing content that's waiting for you in Forza Horizon 5. Please welcome Bill, Maddie, Sierra, and Don from the Forza team. Hey, Mike. Hey, guys, what's up? Hey, everyone. Hey, what's up, Mike? And we also have Abraham with us as well. He's one of the talented actors who will be appearing in the game. Bienvenidos a Mexico. I can't wait to show you what we've been working on. We begin in the rainforest on an expedition. This is a new campaign mode in which you set out on an adventurous journey across Mexico to explore new locations and discover places for the festival to expand. I'm on the river now. We're getting close. There you are. How's the expedition going? I'm racing a car through the Mexican jungle, Rami. Doesn't get much better than this. I can see some ruins up ahead. Bienvenida a Uxmal. Look out for the flamingos. Bueno, kaso honetan gitzinez euren
That's a peek at our adventurous campaign. Forza Horizon has always been a game that's best enjoyed with others. Let's go and see what some of our other players are up to. The Xbox Series consoles allow us to capture every last detail, right down to the individual needles on these Choya cactus. The scene looks real, but there are no tricks. This is in-game. Maddie is behind the wheel of the AMG Project One Forza Edition in Mexico's lush, living desert. The perfect place to meet up with friends and head out for a drive. Thanks to the next generation of our Horizon Live servers, everyone else we see here are real players. And it looks like Maddie has been joined by some other members of the Forza team. Let's leave Maddie for a moment and head out to the coast and meet Don. Don is already on the move, exploring this idyllic seaside town. This is a recreation of Mexico that is honest, authentic, and filled with love. Speaking of, hold up, Don. Hey, what's up? This is a mural by Mexican artist Farid Rueda. Just one of the many beautiful, faithful pieces of Mexico you'll find all over Forza Horizon 5. While Don drives down to the beach, we'll jump over to the Gran Caldera volcano. Check out this geology detail, implemented with precision accuracy using photogrammetry data captured on location atop an active Mexican volcano. The entire world has been recreated at this level of detail. And here's Sierra in her favorite off-road buggy. The volcano Sierra and friends are exploring is the highest point ever in a Horizon game. And thanks to the power of the Xbox Series consoles, from up here we can see for miles in every direction. In the distance, we can just about make out Guanajuato. Let's take a closer look. Guanajuato is one of the most beautiful cities anywhere in the world. It's a colourful, undulating city full of vibrant architecture. It even has a sprawling network of tunnels. And these twisting, turning, overlapping streets mean that as well as looking good, it plays great too. As we see here, as Don is challenged in Horizon's open-world Battle Royale, The Eliminator. While Don tries to win that race, the rest of our players are still out exploring this diverse open world. Let's head north to the canyon. Horizon is known for its uplifting beauty. And using our unique HDR camera rig, we captured 24-hour shoots of real Mexican skies at 12K resolution. And thanks to the Xbox Series consoles, these photorealistic skies result in lifelike lighting that dynamically changes every frame, making you feel like they're really there. She's joined by Abraham and some other members of the team. Our players are using Forza Link, the new AI assistant that intelligently tracks the status of you and the people you meet online and then helps you link up and play together. We'll now head deep into the rainforest and rejoin Bill and the rest of our players. Here we see our new volumetric lighting system, filling the scene with God rays as the sunlight dapples through the dense rainforest. A Horizon arcade game is about to start. Forza, we know that Bill loves minigames, so it intelligently prompts Sierra to invite Bill. Bill accepts, and they're seamlessly linked together with their GPS route set. With that Horizon arcade minigame starting soon, all of our players are coming together. This minigame is called Piñata Pop, signaled by the Horizon cargo plane dropping a payload of piñatas. Ooh, over this way. Gotta catch up to you guys. Our players now have to work together to find and pop as many as they can. Okay, go up here to the left. There's loads along the main road. Here I go. Bye. I'll take a left through the bushes here. There's some between the houses. Oh, there's a couple more over here. Sweet. While the team grab those last few piñatas, we're going over to the stadium because I have one more thing to show you. This is Events Lab, the incredible new toolset that allows you to create your own races, game modes, and gameplay experiences. You customize everything, right down to the fundamental rules of the game. Forza Horizon 5 is the largest, most fun, and most beautiful open world we've ever built.
And it will truly be an astounding showcase for the Xbox Series consoles when it comes to Xbox Game Pass this November 9th. Thank you so much. I'll see you all in Mexico later this year. Bueno, nahi bazute trailerren bat ikusi, esan bai Lander eta bai txateko jendea. Play it day one with Xbox. Stalkerren igual ezin da lan beste bat merezi da bena, ezta? Zein? Stalker bina. Agia, bai. Stalker bi... Aber aurkitzen detan... Amen. Progreso itxezin da, baina, merezi du. Bai, laukan da. Den esan dugu Errusiarra izela baina Ukraineko dire, garatzaiek. Ez, Errusiarra esan dugu Atomic Heartsena. Ah, bai egize. Готово. Ну и пошли они нахрен. Hemen hobeto ikusten da, leheno ikusi deunean aldea. Zanet laukan jarrita. Ну, давай, малюй картину маслом. Zuarri ondo dago egin da. Ako, mira. Вот поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Honek jango duz zerak, Downgrade bat, seguro, baina, bueno. Bai. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уже лучше пулю. Partida bat ez be, boa, zolatxeko da. Osea, allá va. Nik esperate zieti oso komertziala eta lehenengo jokuen zerari jarraitzi ez. Я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Ez da inundik atera duten hau, Zona надоесть не может. Ze gainera ez dira... Lehen osan duguna, ez da estudio handi bat... Ez, ibina zein gusten zugutzen abezen da, que ba. Aber, egia da gaur egun Unreal Engine dagoetako batzukin marabillak iten diala. Eta lehen osan duguna, fotogrametriako ze horiek hartze dituzu, librera horietako batzu, eta bai. Osa, grafiko oso ondo, baina ambientazioare izu ere ondo. Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, месье, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Zu Lander zeizea, Twitch egin. Ez ni YouTube-neko gartxe bai, antzerangoaz, da listo. Да пошел ты. Hau ja UR sartzen bada be, listo. Ты же его на вылазки таскаешь. Da, baina UR sartzezunean jolasai downgrade handia eman berrizate duzu ze. Bai. Pentsar duzu, gauza berdina bi aldiz renderizatu behar dula. Он мучился. Eta UR-ene 30 dizu balio. Это хорошо. Esperientzia ona izateko 80 этого не заслужил. fotograma behar dituzu. Пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф, я не отдам ее никому. Она дала мне жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Taulik eta azke hausta ikusko la, baina bitxu ez. Всегда.
Daurra barrantena mitikoa. Zean, Chernobyl alboan dagoena. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Oain Pripyat esan du, beraz. Chernobyl zentral nuklearan alboan zegoen. Herria edo, bueno. Iriare ez dut zan, baina herria handia zan. Eta horren urteko apiriago eta 8. Joaia eraku. Play it day one with Xbox Game Pass. Vámonos, jarraitu berko da Pasien eta joa. Arrastoa jarraitu berko da, ze izugarri ondo ikusi data. Eta, gehiago, zerbait nabazuta ikusi. Arbeira naiz. Starfield. Battlefield gure basun bai, adibidez. Starfield bai, no. Vale, Starfield jarriko dut. Lehen, ikusten dantxadanez, elkarrezketa bat zabaldu dugu Washington Postek, tot jugarri genikoa, eta apurtxu edibidea berbetan jokuen inguruen. Harina filtreinak elkarrezketi edo, harina zabaldu dabe, ez dakitz, eta izan pasea. Eta hori, holako, berak esan duzta, Skyrim baina espazizan, holantxe deskribatu du jokue. Fijatzen ez ez, ipintzen du A Brand New Universe eta 25 urte making. Zintia, 25 urte jolasa garatzen. Ez que hori exagerazioa zurrena irutzen zait. Bai. Bueno, horrekin ez dakit ze esan nahi duten. They say the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now. Part of our family. What you've found, it's the key to unlocking everything. Kristal baten idatzita dago zerbait mezua eta basko. This is all we've been working towards. We've come to the beginning of humanity's final journey. Prepare for departure. Graviton loop array full check. Bueno, erabiltzen da asko, eta baina gana eskolazioan... Mundu irekikoa izan da... Ez duzu atrabituko iala... online izatea? Jendea ikusten dezula? Igual, bueno, ez etxe ondo ben. Zerdarako bako Star Citizen istatxeko, baina, bueno. Abitxe mena gartu da dateile. Baina nik gura dut hori, jokalari bakarratxako zeti, gero, igual, elementurun bat edo mutu jokalari zintzako, bale. Ez topetan lehenko elkarrezketien, zera? Benia bagerik erakutsi zena. Play it day one with... Vale. Bai, etxien nahi gabe lehioa. Eta gehiago zan dugu, a ber, Starfield... Battlefield gure basun, barri ikusleke. Bai. Hain aiz pixat ordenean behitzen. HD... Hala, behira, Battlefielden bideoa justu 1080 pen dago bagarrik. Laukan ez dute jarri. Hori eak pasatuko zion. Battlefieldeko kanaleko da. Bai. Nik hemen badikot laukan, bai? Igual Battlefieldek bera jarri du. Bai, hori da. Battlefielden kanalin dago. Jesus, ze tristea, ez zure kanalean laukana bazu zure kanalean jolun. Bardintxu ez da, beste kanal baten ikusi erren. Zure joku publizitzeko da azkenien. Ondo, ez da, gutxi gana ondo gondaz, nien Battlefield lau bat emoten dugu. Bai. Nik uste hori da anti gure dena, ez da? Bai, pixat, 3 eta 4 izan zuten exitorrera bueltatzea. Eskala ondituz. Hori da. Grafiko kire hobetuz. Ondo dago grafiko kire, izan da. Bai. Ez da horre... Hau da hobiena, baina oso ondo.
Eta enba berrikuntza sartuz, gero ikusiko ja, bueno, gantxoak eta hauek. Baina baita ere... Zan, armak momentuan modifikatu itzazketzula. Iri gantxan apia gozat bat, salako gozatxu bet bizitzen gotu zirtuko. Baina gantxo izango da uste espezialista batena. Bai. Zea bezala, uintzuita... Bueno, gero taitean fole modun paseko da izan dara gitu. Beira, tankeak... Bertan be... Esan barkatu. Esan, Ez tankeak agertzen zitzaion infinito munizioa. Ze Battlefield bosten etzan infinitoa baizik eta gastatzen bat zenun bazera itzuli gartzenean kargatzera. Eta jendea pixa moskeatu intzan horretu. Eta hietzitzen dute. Bera, hemen ikusten da, nola aldatzen ditun, kargadorea, empuñaura, mira... Baita silentzia joare duzte jartzen dula. Hau harina egote izan da, erakin bat iku bestera tirolina pasatzen eta. Nola? Ia, erakin bat iku bestera horan tirolini gazta pasetin nahi harinoko jokuten egoten mazten. Ez dakitxe, Ani... Uztet ez da hori. Aurrekotan ez da hori. Eta beti parakea zara joan izan da zapatzen azuen. Eskuduara ikusi da, soldatua eskuduak. Bai. Bueno, kohete baten despegera hola gerturatzen atzea. Du egin. Gatzen zea txarrata. Ondo, nire guztia dute? Osa, a ber, nazi zin inosolako Battlefield gertzen sali, eba? Txoina? Ze bintzezun? Ja. Uztaiako eta baten zer? Ego eta bian? Jode. Ego eta bi ea play live dau. Bale. Gehiagorako. Orduan eragutziko dute... Hori, gameplay ze erakusko dabe, ondo, suposatxet. Bale, Battlefield ikusi deu... Halo Infinito lan urrengo igual. Bai, hoxe jarko dugu. Onlinea, debalde izango da. Kriston erabakizea. Horretzan egon halo bat garatu zutena errusiar batzuk edo errusen aterazan ala debalde edo horrelako zerbait ezerako. Ba, hirugarrenan multijukalez izan. Eta gero horregaz modaka zenbien, ba hori. Mundu guztizentzako... Eta guzti dute ikusak parrezi zartunde eta dana, esan egon duke. El Dorito da zelan, zan? Ez una holako garatxa diren batego zu. El Dorito, honek... Dice la ikusi zema gantea bidean jodazten txe bertan da. Hemenek gantxoa. Ondo, barreze. Ikusi horrela mapa zenbatikoa da pertsonakoa. Aunque hemen tankeak da nahi ikusi dira, beraz. Momentuan nintzen jende bastante ikusi da. Claro, talon tipikoa izan da jende gutxi partidetan. Ez dakit, Bueno, igual mapin arabera bingo bai ez da. Txikitxo eta jente gitxe gontxako. Bai, ze adiez, kompetitiba nada zuzartu, derre horrez mapa txikean dut. Ze hori ikusi izan da beti kompetitiba nahi izan dutenean talde handiena ez du funtzionatzen. Ze gertatzen da, talde handiena egiten dezunean jokalariak ulertzea partidan zeidan gertatzen izugarri zaiak bihurtzen da. Orduan, sei gehienez izaten da.
6 talde bakoitzeko zen. Hori karra egotetina eta espati zurinik hartzen hau zuen dago. Horrelakoak izugarria daude zean interneten. Bai. Arkakuzo horrei daiten, eskerrik asko. Play it day one with Xbox Game Pass. Bueno, Halo eta... a ber gehiago... Tatzen izango etxun. Age of Empires, segon hortik. Bai, a ber, Age of Empires topatzetan. Amen. History is all around us. Those who made it have never been forgotten. Bai bada oso simplea. Ez da geratu horren ikusgarri beste jokoatzen aldien, forzan da aldien adibidez. Zen, Age of Empires? Bai. Ez que Age of Empires batek hain ikusgarri eta zaila da. Zuk uste zu bai? Nere ustez bai. Adibidez, nola dia jolazoiek bataia izugarria diana, hola dana. Total Warrak. Hoietan, ikus gara hilezketzu ze. Igual, 5.000 pertsona ode pantalla. Bai, baina ala tabe, eureke modeloak eta neko Warhammerren pasada dire. Hobeto espero nitu modeloak. Alde bat diguzte dela olako estetika koloretxue eta apur kartun esango dugu eta horremeztenako ez, baina guzti date, baina bolek izan espero grafikan aldetik. Bai, ordena jurako zoik. Xbox Game Pass. Game Pass, argi dago Game Pass hartu nien behar dela baiela bai. Bai, jolaz pila daude eta ez da garestia. 10 euro uste dela oinarrizkoa eta Ultimateak ez du merezi hartzea. Ultimateak ordena joan bintzat emate izuna da clouderako aksesua eta hori ere ez da garrantzitsua. Eta gehiago ez dakit, ze jolaz. Ez dut uste landa bani bezari ikusteko ez? Flight Simulator ja da ona da. Bagarri Xboxerako dala. Egan Atomic Heart. Laburtzi zen da ez da talerra, jarregu basun baira. Minutuko izan da, beraz. Hoxe jarriko bazkenengo. Igual Xboxenean ez da hon jolaz bombazorik. Zanat adibidez The Elder Scrolls 6-ara utziko da lukete gorlakoak. Baina jolaz pila atera gutzi ikusten. Mira ese bombazoa falta izan. Agian forta bai bombazoa, baina... Bai, ja bosgarrena da, bai, zu... Bai, beraiena da. Zena ez. Bai. Ja espero eta gauza, baina... Hori da. Ez da, itxoin urte batxu adibidez, bai, bitziren horre... Bost eta holako benetan bombata zirenak, baina denbora pila ikusu ere pibazenak zepor da, hori izan azkenien balogarrena ezikoa da. Ez da burren beste biher ezin dik egon, ez dakitz. Ondo gonda horoko horrien aurkezpena, joku honak egon dire. Eta, sakeizen eta superposi jolaztukot. Baina hori, bai, falte esan, ezen duen espero jokuren bat hor solte. Baina, barkatzen dieu, ze aurtengo urtean nola izan dan, tak noa ekigu, eta urtean nola izan dalako gehiago da. A ber, Xipironek bintzen du zedara da, pentsatzen nuen, eta baina film cinematik bat dela. Xipiron ze jola zeatik izea. Age of Empiresen azikerako hori introtxue, benetako irudizek ez dana. Ez que introa cinematik baina gehiago da, bizitza realeko irudia hartu eta gero gainean dibujoak egin da. Ez que, karo, bizitza realeko irudia bezalako izango litzake. Bale, orduan hemen utziko deu, gaurkoz. Bihar ustet ez dagoela... Bueno, egon badaude konferentzia, baina interesgarririk ez dago.
Ez, igual apurute zerrendi paseko zer geratzen dan, ez da? Bai, hori da. Segura baden edo. Bukatzeko. Ba, oin, 11 atarrezetan untxe geur, PC Gaming Show dau. Bai. Ordu terdi irango da bena. Ikustea gomendatzen dugu, bueno, oso lentuak izatea asko, txapa asko sartze dute, zerbait interesantea agertzen da, bat ipa PC-ko jokalari animazioa. Bai, ze pasan urtin adibiz gogatzen ez zela gonolako kriston iragarpenik, bez? Personal lau erakutsi biela holan inok espero espana, baina bestela, ke ba. Bai, PC-koak eta ero askotan nitxoko jolasak azaltzen dira. Bai. Eta, bueno, hori PC, eta gero future, ez hori bihar da. Orduan bihar dia Capcom, 11 tarditan, baina, bueno, ez dugu ingoze, Capcometik gauza asko ez dugu espero, gero Future Game Show, gau gordu batetan, hori ez dakit zenik ikusiko duen, hemen bintzat jende gutxik. Gaina ez dakit, ni bintzat ez dakit zer zeadan, zer erakusten dute, no? Kolektiboren bateko zera dala uste dut. Eta, bueno, baita ekainak amalau, hau lehengoa izango litzateke, atzaldeko zazpiak eta laurdenean Take-Two. Hau Future Games Show da, Gamers Radar webgunien, antolatzen da benolako orkezpentsu. Orduen, espero hor gauz asko gonganik. Bombazuik ez da. Eta, bueno, hori biharko egunai dagokionez, eta, ekainak amaostean izango da Nintendo Directa, arratzaldeko 6etan, hori emitituko dugu. Horbai gongo gara. Eta Bandai Namco izango da gero iluntzeko 11 eta 8 Jesus ordu arraroa hartzeko. Bai, hor igual esperoko neke Elden Ring agertzi, Bai, nik imaginatzen Elden Ring agertuko dala. Baina ez dugu ingo, ze oso berandu da, azte arte bat izateko iluntzeko 11 tardiak. Eta ero, bueno, gauko iristen mazat, eta goba baldin mago zute, gauko ordu bila laurden gutxitan, Eiru 2008-bateko sariak. Horrek ez da merezi, hori ikusko zugurrengo gonien zerrenda letu, agian lander egiten du artikulua zeinatera dian, eta gehiago. Tengo guk gure artien, igual eia zen guztiak ongeizen edo, baina bestela... Podcastean aipatuko ditugu igual zein bozkatuk izan dian, eta listo. Ba, bueno. Bai, prinsipiz hori. Bai, eskerrik asko lander. Bai, zuri, bai. Damian eire eskerrak ematezko, ez dakit ikusten nahikoan, baina, bueno, lehenagotik berri izan duta. Eta baita ere publikoan zaudeten guztio ere eskerrak ematen dizuegu, hemen egoteaz. Eta, bueno, biharrez, baina aste artean zuen zaiongo gera hemen. Hale ba, Gabon. Nobili.